ngabo amaye babumwe nkatwe isi yemere ko ari wewe wantumye. Mana yacu ngo tubumwe n'umutima uzira urwango wuzuye impuhwe kandi utanga imbabazi. Yesu mwiza ni wewe mahoro yacu, urashesha amaraso yawe wabadacana wakabashire hamwe. Unurika kwikiza umukeba wawe, menya kuwicisha inkota niyizo mwica canke apfe nk'agahini. Mana yacu ngo tubumwe n'umutima uzira urwango wuzuye impuhwe kandi utanga imbabazi. Muntu wahisemo gukora ikibi, utaje ukugusha nk'ububasha ubuzima wangirije uzomubazwa. Hano twahekuwe n'inyaneza amoko, erega naho ducura intimba muze turwanye inzigo yakazikira. Mana yacu ngo tubumwe n'umutima uzira urwango wuzuye impuhwe kandi utanga imbabazi. Bakunzi bacu umutima watunuye, gira ikigongwe kumva Imana yama ikitugirira. Nshuti wakoze ikibi n'amaraso, tumbera Yesu ube n'umuryango waturica ubone kurekurirwa. Mana yacu ngo tubumwe n'umutima uzira urwango wuzuye impuhwe kandi utanga imbabazi. Barundi twese mu butandukane bwacu, umuvyeyi n'umwe n'impetso n'imwe, tuzobana mu guhariranira. Mana yacu ngo